Êvarê me bi xêr, bînerên Panorama Çarpel Medya îşev dîsa ez û hevalê xwe birêz Mehmed Selîm Uzun em ê çend xalên girîng vê hefteyê bi hev re û bi we re em ê binirxînin. Çar xalê me girîng hene, yekê ji pêşî Kek Selîm tu bi xêr hatî? Bexêrdar bexêrdar. û em dîsa ji bînerê xwe re dibêjin hûn bi xêr hatine û hêvî dikin ku hûn em bi têbinî û pirsê xwe bernameyê dewlemendtir bikin. Me got çar mijarê me girîng hene em dixwazin li ser wana îşev hinekî biaxivin. Mijara me ewilê sempozyuma Melayê Cizîrî ku 28-29 meha borî li Cizîrê hatibû pêkanî ji aliyê walîtiya Cizîrê, ji aliyê zankoya Cizîrê û her wiha qeymeqam û helbet aliyên din ê dewleta Tirkiye bi hev re sempozyuma çarem a Melayê Cizîrî bi navê di nezera Melayê Cizîrî de exlaq li ser wî sempozyumekê hatibû darxistin. Di sempozyuma da nêzik 6 welatan kes hatibûn vexwendin, nêzîkî 65 axaftvan ya jî akademisyen di wê de bûn. Di nav wan da ji bo me ya herî girîng ku Rêzdar Mesûd Barzanî jî ji Başûrê Kurdistanê beşdarê sempozyumê bibû. Em ê li ser bi giştî sempozyum û bi taybetî jî Mesûd Barzanî peyamên wî û helwesta dewlet û bêjin êrişkar faşîst ya jî bêjin nîjadperestên Tirka beramber gotin û hatina şêweya hatina Rêzdar Mesûd Barzanî em ê li ser wî biaxivin. Berê eva cara çare me ku li Cizîrê Melayê Cizîrî her carê bi awakî din felsefa wî tê nirxandin di nav bêjin zanaya da ya êku wî ewkê mijûlin, felsefeyê mijûlin wan re tê nirxandin. Di vî panorama hayê de wextê her çawa me bas kir 65 akademisyen ji gelek aliyên dinyayê tevlî bibûn û her yekê helbet Melayê Cizîrî bîr û boçinê xwe şîrovek kirin. Lê em wek Kurd dizanin ku Melayê Cizîrî felsefanekî girîng hem ziman hem dîrok û hem jî çanda Kurdî ye, Kurdistanî ye. Ji bo jî ji bo me gelek girîng e, felsefa wî ji bo me gelek girîng e. Rast e kesên din dewletan Tirkiye wî awayî li ser gotina xwe wî ew dikin lê ê me Kurd bi awakî din em şîrovet dikin, wek xwe şîrovet dikin, wek wî şîrovet dikin. Ji bo wî jî ez ê zêde neaxivim. Ez ê hema li ser wî ka agahdarî çi li ba birêz Mehmed Selîm Uzun heye ew ji bo me bêje paşê em ê derbas bibin hatina Serok Mesûd Barzanî û her wiha xîtaba wî û helwesta dewleta Tirkiye û nîjadperestên Tirkiye beramber wî em ê biaxivin. Berê Kek Selîm tu ewkê çi ye sempozyumê baş ya jî xirab bêjin kêm ya jî zêde te bi xwe şopandiye û helbet divê meriv Melayê Cizîrî çawa şîrove bike, Melayê Cizîrî û felsefa wî çawa şîrove bike û ji aliyê Kurd ve çi qasa girîng e û dewleta dagirker jî wextê viya tiştekî bi çalakiyekî wiha dike dixwaze çi bike em hinekî ser wî biaxivin kirem. Belê rastî Melayê Cizîrî li gor vê demê yekekî feylesofekî, mutasawwifekî derûnî ye. Dîroka Kurdî de, dîroka edebiyata Kurdî de ciyê wê taybetî heye. Bi taybet felsefa xwe a tasawwufî de û millî de rola wî girîng e.
yani Ahmed Khani çıkas mühime, Fakih Teyran çıkas mühime, Ali Hariri çıkas mühime, o en vedemi ve set sala brevi piştivi diroka kurada çıkası gringin, evce avkası gringe, ev tabi mijareki duru dirêje karê edebiyat zanan û lêkolîneraye lê bi Kurtî ez ê bêjim ku yek mîhengê edebiyata Kurdî ye û mîmarê ruhê Kurdî ye. Ji xwe wexta meriv eserên wî dibîne wî tiştî bi vekirî dibîne û rêzdar Serok Mesûd Barzanî jî ji wî rêzê ku xwendim tam cîda bûn, hem felsefa wî hem nêrîna wî a millî li ser Kurd û milletê Kurd tiştê girîng bûn. Wek min got bila ew îşê lêkolînera be, edebiyat zanan be, lê ez bi xwe hatina rêzdar Serok Mesûd Barzanî gelek girîng dibînim, bûyerekî dîrokî ye, piştî hatina peşmerga, piştî bûyera Kobaniyê carekî dî di Bakurê Kurdistanê da ruhek millî, neteweyî, welatperwerî wa jîndar kir derê. Ev hedîse sê aliya da meriv dikare binirxîne. Yek دیوارê millî da meriv hîsên millî da, diwarên dîplomasiyê da û bi ew pêvajoya ku Tirkiye da tê meşandin xwedê giravî Tirk jê ra dibêjin Tirkiyeya bê teror di vê pêvajoyê da. Berê her tiştî bakirina wî hatina rêzdar Mesûd Barzanî ne tiştekî wiha bê plan kirîbû, tiştekî tersê wê tiştê plankirî bû bi tirkara bi rêvebirên tirkara li ser hatiye pêvandin û bi wî awayî hatiye dawetkirin. Di vê evê da tiştê ku rêzdar Mesûd Barzanî anîn zimanı dîroka Kurda bû. Kurdistan welatekî ye, milletê Kurd milletekî qedîm e. Zimanê Kurdî zimanekî qedîm û dewlemend e û ji melleyê Cizîrî ew bêta tên ku xwendin jî bi dîksiyona xwe, bi retûrîka xwe a taybet diyar kir ku zimanekî çiqas dewlemend û dîrokî ye û hem jî li ber payedarên dewletê akademîsyenên ku tego ji çand şeş welata û ji Tirkiye, ji Kurda û li ber temsîlkarê Tirkan hem ên di wê navçeyê Şirnaqê hem jî ê ku dewlet temsîl kiribûn, daxuyakirin ku Kurd millet in, Kurdistan welat e, zimanê Kurdî ne wek Abdullah Öcalan dibêje zimanekî ne kêrhatiye, bêfonksiyon e, zimanê ku Kurd pêra nikarin ji hevûdû fêm bikin, berawajiya wî zimanekî ku Kurd çar parçeyên Kurdistanê kîja lehçe bila bibe ji hevûdû fêm dikin. 400 sal berê tiştê ku hatibû nivîsandin îro jî Kurdên me hem xwendewanên Kurdan hem jî gundiyên Kurdan karin rihet jê fêm bikin zimanekî wiha ye. Ziman, welat, dîrok, kultur, tarîx û ruhê millî ev tiştanên ziman ev teqabûlî çi dikin? Gava em millet tarîf dikin, unsurê milletînin. Hem bersîvekî ji bo dewleta Tirk bû, hem bersîvekî ne rasterast be her çiqas nav nekiribe jî ji Abdullah Öcalan
و ایکو شوپاوی داد چن دم پارتی دبه پکاکی دبه کی دبن جوارا بو کو برسیوه کی دیدا و اصابت بو و وقت خدا برسیوه که بو احتیاج بو تشتی وهارا و روحی ملی گش کر براستی ده منطقه دا قاسی کومه تاقیب کر جه قضایان جه دردور انسان کی به عربین خوی کی به اتوبوسا کی به اوی چوبونوی دریش خو دیمنین کومدی دیار کرن کو چقاسی تظاهرات بو چقاس کیفوشی ملت هات بو و او تشتی کی مهم دادر کک میرزا او جی چیه او دما کو او کنجکتورا کو ملت کرد باکور کردستان تیدایه هم جالی دولت تیدا هم جالی پک هاتی بلوکه کرن و ترس هی ظلم هری زورداری هی بهیویه کی مزن هی به آلترناتیفیه کی هی خلق بدنگه کتی قالب خو لی او دا خویا کرن کو راستیا جواتا کرد دا ملتی کرد نو هایی او بدنگی وکه کو ولکانه کی بنیدا هیدی حاضر دبه خود کله و جار کی ده در وک پیلین اوکیانوسی خود دن در او حسین ملی نتویی ایکو ده بین باسخیه دانن و شارتینن دان داره او جبومه سیاستوانان لکولینرا جی تشتی کی مهمه کو تیوه واته کو او بدنگیا کو هی براستی دمکیه گوروی کنجکتوری سبه دو سبه او کنجکتور به گوهراندن او پیلا نتویی آج بنیدا دکلته او درکه و حوله و پیوسته ریخستن می سیاسی کادروی می روشنبیل می همو خوشویارا حاضر بکن درسی واویا بدن آریه دنه داجی اوه کی زیارت کی دوار دیپلوماسی دا سرکفتی بو براستی هم به ارگانیزه خو به اولا کاریا قرما پشمرگین کردستان کو آلا کردی لسر او کیوان بو و به هر آوایی چاوی انسان دا خویاد بو غرور دا کردان ترکش برویا پرجی عجز بون و دا خویا کرن کو وک سروکه کی جوراته کی دیوره ولی جوراتی جیران دوره وی دره وک خواست کو بیجه اره ام جیرانی هفن یعنی ام ملته که پارچه کی دا سروریا مهی و ترکیه جی ولاته کی ام جیرانن و پارچه کی ملت تیمجی دوی ناو حدود ترکیه دانن خواسته ویا بیجه دواره دیپلوماسی دا سرکفتی بو ده مثلا آشتیه دا پیامن باش داگرتی و آشتیه دان آشتیه وی چاوا به اره آشتی گرینگه پیوسته بری هرکزی جو کردارا دناو کردا و ترکادالا پیوسته لیسر بنگه کی به عدالت به حق به حقوق و قبول کرنا هفو دو قبول کرنا هف دو ملتا قبول کرنا هف دو اوا وکی اداره کردستان باشور و ترکیه لسر حقوق و لسر حرمت گرتنا هفو دو دیپلوماسی پیوسته بوهابه به کردی دوار کردا دا موراله کی مزن بو مساج مهم دان روحی کی جوش کی ملی نتوی آنی وکی کی اوه کی بو مساج کی بو و خویا بو دوار تکلیان دا سرکفتی بو و ده وقت خدا بو یعنی دوار مورال دا پیوستی احتیاج بو ایجارگاوا
ترکان شوونیستین تایبەت شوونیستین و فاشیستین در دورن فاشیست ترکا اف تشتا او نتیجه دید ایجار آگر کت او کیوان یعنی هر یکی آلی خدا او کروان به چاو دنه میزه دکن وان دگوت ایواره او کی بچه لینه و هابو لوما ایریش کرن لوما حقارت شخصی وی را کرن نتنه شخصی وی ملتی کرد هبونا ملتی کرد جاره کی دی هدف گرتن کو اوجی نشان داده کو ترکیه حتی او ذهنیت حتی او زمین شوونیست فاشیست او کلتورا کو جواتا ترکا دا حاکمه نی گوهراندن حتی بنگه هنک تشتا چه نبه نه دموکراسی نه آشتی نه آرامی ترکیه نه ممکنه و کرد گرک دیارا حاضر بن و خودی قوت بن او قوت سیاسیه قوت عسکریه قوت دیپلماسیه او مساج وی زیارتی بون بکرتی بیجز کارم و بله از گلکسپر از هنک تشتا لی زیده بکن جارکی دولتا ترکیه زانبو به داخواز دولتا ترکیه جی به او کیوان هاتبو اوانا دعوت کربون او جی هات وک خواه هاتبو یعنی وک دولتا ترکیه نات وک خواه هات وک ویجی چوانه ام تزانم که دما کوبانه دا او چاق براستی لکردستان بدنگیه کی بیجن جعالی ملی واجی او که خیانت کرد که کرد چقاسا لباکوری کردستان هستی ملی چقاسا هیا دوی مشیدا هرچند ترکیه او چاق نتخواست که پیشمرگه هر جوی سینوری نزدیک 1000 کیلومتر هولیری وره هر کوبانیه نتخواست که تشتکی وصابه و باور ند کرده که تشتکی وصاب پیک و خلق رابه به جوشکی مزن پیشوازی بکه دوی ده هرچند پوشمان بود دولتین در و کوالیونا امریکا و اویدنا مجبور کردن ترکیه قبول کرد پیشمرگه هات دوی ده درباز بود لویجی هم کرد به اراده کی مزن و همولاتی بونه کی بیجن بلند پیشوازی هاتنا پیشمرگه کرد با آلای کردستانی به سلوگان کردستانی و باو او بیجن میهنگ او که بود که جوی دست پیکر لی او چنده های داویه بیجن که او پیواجوه کنها والا ترکیه نیزی که ساله کی بوری دست پیکر یا سالونی دید چه پیشیوی دا چقاسه هیا دخواستن که هست نتوی با آلی او که عبدالله اوجالان و دم پارتی و ایکول دوان سیاست و دخواستن که دخواستن که هستن کردایتی هستن ملی هستن نتوی بونه جناب کرده ضعیف بکن و گوتنوان انتگره بکن بخن ناف دولتا ترکیه لیهاتنا رزدار مسعود برزانی دید نشان کرد که او هالوست او تشتن که او تکن بجن 3000 حب جوین چکرن که کرده انتگره بکن للین هرین که کرد قجیوسانینن متب به را دید که هستی کردهاتی آلا کردستانی پاراستنا کردستانی بونه همه لنوچه کی بجی و هر واجه جعالی دن حمید دنگن کردستانی ها نشان کرن که براستی پتانسیل کی مزن و پتانسیل کی کردستانی که آنها جاویوان که از جبو ریوبرین پارتی و سازیان می کردستانی بیجم جاویوان لریا کینه لچریسک کینه که جبوان ببن آلاوه کی که اوانا تبل دو خواه بجوینن لحویاوینه لحویا یکیتیه کی نتوی لحویا کارن گرنگ که نتوی که اوا بسر خواه دکاره گلک تشتا بده و او پارتی و ریخستنین می کردستانی که آنها پیوستی به چه هیا پیوستی به یکیتیه کی هیا پیوستی به هفکاریه کی هیا پیوستی کی به دنگه کی بلند هیا که اف قصا گرسه
دسبه لدو وان ببن دبه وی بفکرن اوا جارکی بسرخه نشانه وی تشتیه لی دولت ترکیه البته دولت ترکیه وقتی که گازی کرد بس هاتنا وینا پشتی که رئیسدار مسعود بارزانی او خطابه خواه کرد خطابه وی لدولت ترکیه نهات چونکی بحثا وکویه کرد بحثا دموکراسیه کرد بحثا گلک تشتا کرد اواجی دناف چارچوبا او که دولت ترکیه او پیواجوه کدوی پیواجوه دا بریود من سیاست کدوی پیواجوه دا بریود دم پارتی و عبدالله اجالون دنه دا لحو نهاد چه بو چیه وزارت نافخه ترکیه دزانه بو که مسعود بارزانی رئیسدار مسعود بارزانی دوسا وک خواره دزانه بو که د پاراسوان ویجی پیرابن جه همه دولت وقتی که کسی کی سروکه کی او کی وساته ته دولت کی دن هلبت لکله کوي او کی پیرانه اکویت پاريزم پیرانه سسه تحملوان لسروي تنبو ووك جناب تجي باسكر وك اوانا باستكن عبد الله جلان دبي كرد باشماينه سرگونه زمان کردی تشتکینینه اللي نر ملای جزیری بخوا اگر وک فیلوزوفی اگر وک بیجن زمانزان اگر وک او کی حساب بکن لی بنیرن دبینن که زمان کردی فلسفه کردی و او کی بلنده لپیشه اواجی جالیه دنوا وانا او تکه و ساکر که اوانا بخواجی اوك وی کاری کم بخواجی او بون که مجبور من پسنا رئیسدار مسعود بارزانی بدن و دولت ترکیه البته کاره پشتی که وان تشتاجی دید نیری که خلق به جوشکی مزن رابو پیا به دهول و زرنه و به گووند و به هلبست و به سلوگان به تلیلی پیشوازی کرن دولت ترکیه براستی جوی عاجز بو جبوی خواست تبلیغویه کی درخه خواست نزانم işte وهابیه چوات کاره وسابه چوات بابا و گازی کریه والیه و گازی کریه قای مقام والویه زانکو والویه و دولت والویه و نکارم بیا کسی وشیرن جبوی جاست ویژن حتنا مسعود بارزانی دوید دمی دا گرنگ بو گرنگی آخوا نشانده و هر وها هست کردستانی نشانده که خلق لحیویه چیه مینا کچا ایسال بهارها که همه ملت دگو آو نما و حشک سالیه و نظارم چیه که بارانه های دروجی باری کیفا ملت وبو او که ملت درکت ولی ایمجی دوی دمی دا هست ملت هست کردستانی بونه نتوی بونه درکت ولی دبی پارتی و ریخستنی میک حتی نه اوکن دوی وارده بیجن سیستم دبی ویا بدن پیشیا چا گلکی مزن هیا که او هبن پتانسیلی مزن هیا و دکارن بوی پتانسیلی پیشیا وی پیواجوه که تخوازم ملت کرد نمینه پیشیا وی بگیرن بله اگر تشتاکی دنجی تنبه امکارم درباز بکناری بله اما درباز خالا خواهی ددیا بن بله کمیسیون امرالی کنفرانس آشتی اجواتا دموکراتیک توی که ویچما جبر بله هفته چوی هفتو هشت مهی بو دم پارتی لستنبوله او که سمپوزیمه که پیک آنی دوی سمپوزیومی دا بله شش هفته مه اوی کان اوی او که هفته های بوری نوی او که سمپوزی کنفرانس کی پیکانی ناویجی دانیا کنفرانس نتوی یا آشتی اجواکا دموکراتیک دوی دا گازی گلک کس هاتبون و آخفین
بانگا عبدالله öcalan ya 27 Şubat'ı ku ev kirbu ji bo Kongra PKK a 12 PKK bangawî û ewkî wî din nirxandin û her wiha ev tiştên ku ji wî çavê hetan ha pêk hatine dixwastin wî binirxînin û ji dinyayê jî hinek kesa anî bûn nimûneyên ku bêjin navbera dewletên ku di wan dera da ew şer hebiye û paşê jî li hev kirine hinekî nimûnê wan deran anî nîşan kirin li wê belê û dixwastin ku ji vî konferansî jî wisa bikin di vî konferansî de tiştek wisa bikin ku gotinên Abdullah Öcalan ji aliyê Kurdeva qebûlbar e û ji bo wî jî divê dewleta Tirkiye jî li gorî be lê di binî da tiştê ku dertê di nav Kurda da dixwastin di nav Kurda da bêjin binêrin em van tiştana dixwazin civînên xwe da meclîsa ku çêkirine divê de em van tiştana dixwazin ji dewleta Tirkiye divê dewleta Tirkiye van gava bavêje lê ka eva nêzîkî salekî ye û va êdî wextê wî jî temam bû hetan ha tiştekî derneketiye ve her partî bixwe bi serê xwe daxwazê xwe dinivîsîne û dine meclîsê daxwazekî hevbeş heye tune ye nizanim bawer nakim ji wê derkeve lê ka em binêrin çi dertê lê ev sempozyum jî di raya giştî Kurda da bi dîtina min zêde deng veneda me nedît ku zêde deng veda û Tirkiye bi xwe jî zêde lê guh negirt em nizanim ka cenabê te çi qasa hay jê heye eger bikarbînekî beşdervana agahdar bikî baş dibe bi rastî ev konferansa ku Dem Partî İstanbulê da amade kiribû hinek axaftan wan anî bûn ji welatên dî jî û mesajên nameyên Abdullah Öcalan û hinek hatin xwendinê ez bi xwe bi taybet lê geriyam ka encama vê konferansê ka bi belavokekî bi daxuyaniyekî ya jî bi şeklekî hatiye diyarkirin ya na bi tiştekî nedît ev ji bo min girîng e yanî encamname a dibe resmî tenê dibêje ku wan rojan da em ê encamnama vê konferansê raya giştî ra diyar bikin heta na tiştunê roma jî tiştê resmî ku meriv kesîn bêje zêde ez wariyê xwe da nikarim bêjim lê karim ya bêjim ku konferansekî ne wiha bi bandor bû deng vedanekî wî hebû ji bo çi ew konferans organize kirin dan çêkirin ew jî hinekî ji min şexsen ne zelal e tiştê ku hatin gotin xwestin paradigmaya Abdullah Öcalan wek carekî dî formüle bikin û ji rêya giştî ra deklare bikin yanî wek şeklekî umumî û ji rêya giştî ra û wek bi şeklekî çerçevakî resmî da di wî warî da jî tiştên somut derneketin holê fikrên cuda cuda hebûn yanî ji vana yek balkêş navê wî naxwazim bêjim derxistibû digot Apo pêxamber e yanî Apo erê dane terfîkirin kirine evekî serokê avaker yan kurucu önder divê dere de ji berê jî dabî digotin yanî derdora apociyan
gelek cara gelek insan dibêjin wek pêxamber e lê vê dirê de wek resmî dan jî gotin Abdullah Öcalan pêxamber e pêxamberekî ye hata heta wê derecê mîstîk û bi şeklekî mîrîtwarî û evekî dan xuyakirinê akademik seviya wê ilmî ewa wê aliyê me de tu tiştekî wiha zêde ew vekirtinê haya me jê tuneyî ku ên ku mesela Baskı û İspanya, mesela Katalonya, mesela İrlanda û İngiltere, mesela Scotland û derên dî da çi tebliğdan çi gotin ev jî di rea giştî da zêde eşkera nebû. Loma wek nirxandinekî wiha genel eger meriv bike wek evekî derbas bû tiştê ku hêvî dikirin bidin ew mesaj derneket zêde bandora wî jî tune bû. Girêdayê çûyina heyeta İmralî xwe wek temaşawanên me jî dizanin CHP nexwest têda cî nestan partiyên dinê de jî qebûl nekirin tenê MHP, AKP û Dem Partî her yekî nûnerê xwe şandin İmralî MHP Fethi Yıldız bû û Dem Partiyê jî Gülistan Kılıç bû AK Partiye navî bîra min Gülistan Kılıç tiştekî nepirsî bêdeng maye lê ewkê jê pirsiye Fethi Yıldız jê pirsiye gotiye ku te wexta ku hatî Tirkiyê hê wexta ku teyarê davî dûra jî bi mehkemê da te gotû te sozek dabû ku ez ji dewletê ra yanî ji dewleta Tirkiyê ra dixwazim xizmet bikim ez amade me ku xizmet bikim tu hê jî li ser vê sozê xwî Abdullah Öcalan jî dibe erê ez hê jî li ser sozê xwe me û ser vê rêyê me yani tiştê noxtakî wiha berbiçam û meriv ser bisekine wek Abdullah Öcalan teyîd dike ku di xizmeta kî da ye. Noxta dinê li ser vê ziyaretê û netîca wî gelek münaqeşeyên bêmane vala û wek spekülasyon wek ew ê derketin na Abdullah Öcalan ew tişt gotiye ew tişt negotiye çima protokolên hevdîtinê nêzî 6 sayfenin çima kirin 15-16 kirin sayfa çima hinek jê derxistin diviya da münaqeşeyên ew ê derketin ji me ra ne zelale em nizanim çi jê derxistin bêguman tiştê ku tê hesabê dewleta Tirk wana dihêle ê ku nayê hesabê dewleta Tirkiye wana jê derdixîne lê ahêrî girîng mijar çûyîna heyeta İmralî mijara xuya bingehîn jî asıl rojava bû ku dewlet bi rêya Abdullah Öcalan li ser rêberên Hesedê, PYD ê Bakurê dixwaze zext bike, zor bide wan û daxwazên xwe, planên xwe li ser wan di rojavayê de cîbîne ku Hesede û hêzên ku henin bê tiştekî bixwazin herin entegreyê îdara Şamê colanî bibin û statûyekî nekeve destê Kurda û bi taybet jî ji bo belakirina hêzên eskerî ev tişt ev noxta jî tarihê de maye yani rastiya Abdullah Öcalan çi gotiye
چه خوستیه سرویا وک سانسوره کی هیه مرد کاره دواری شیروه بکه یک دکاره تشتی کو هبن کو ناین حساب دولت ترکیه دابن و دبه کو عبدالله ادران تشتی فکری نبیجه جبه کو öcalan bixwe dizane yani hinek zane rojava çi qasî karin wî gudarî bikin nekin û dizane ku heya anha çi ji wan xwestiye pêk nehatiye û jêra gotin ji xwe erê tu serokî me yî em qedr û qîmeta te digirin ciyê te ceme bilind e li rastiya sahayê rewşa fîlî de facto cuda ye û em ne tenê bi serê xwe qerar didin di nav wê evê de hêzên mezin dewletê mezin ê navnetewî gelek aktörên dinê henin ne me em bi îrada xwe karin tenê sîlah dênin tesîm bikin ya jewê ew noqta neziralin lê hem ew konferansa ku Dem Partî li İstanbulê çêkir hem jî çûyîna evê zêde evekî netîceyên ku ew bidin hêvî bidin Tirkiye bi xwe re neanîn û ji bo PKK jî û ji bo raya giştî ê Kurda wek muama mane û ji xwe komisyon wayî ewa xwe tijî dike her partî rapora xwe dinivîse wek berê jî çend caran me gotî dewleta Tirkiye dixwast wext qezenc bike û formel bû û bi rojavara girêdayî bû esas girêka kor rojavayê heyar li Sûriyê sahayê da û mesela rojavayê zelal nebe ew komisyon û ne jî dewlet evê tu gavekî navêjin tiştekî nekin encam bîya wayî Belê belê gelek spas ji xwe çûna ba Abdullah Öcalan çi qasa bi ew bu em nizanim yani pêwîst bû nizanim ji ber ku Abdullah Öcalan tiştê ku negotibû nemabû ji bo wî jî Devlet Bahçeli wek cenabê te jî ew kê Devlet Bahçeli xista înat got divê biçin Abdullah bibînin mesele jî mesela Rojavayê Kurdistanê wek cenabê te dîsa got lê ji wê jî diyar bû tiştekî nekarîn derxin ji bo wî jî li ser gotin işte Abdullah Öcalan wiha gotiye ya jî wan negotiye ya jî nizanim çima eşkere nabe 10 sal em ê nebêjin 10 sal nebêjin ji bo ku tiştekî ji wê derneket Abdullah Öcalan jî zane û Tirkiye jî zane û ê ku çûne wê derê zanibûn ku şertê Rojavayê Kurdistanê û gotinên Abdullah Öcalan û dewleta Tirkiye ya jî Dem Partiye li hev nakin ji bo wî jî dê tiştekî ji wê dernexistin ev sempozyum xwe jî mesela dê Dem Partiyê da di Instagrama wan da tiştê ku gotine tu tiştekî tune bes gotine bira birêz Abdullah Öcalan û dewlet bi hev re rûbirû biaxivin vî meseleyê hel bikin yanî çi dîsa tehmîd tişta top kirine di konferansî de kom kirine ku divê Abdullah Öcalan berdin bila Abdullah Öcalan derkeve piyasê bigere wan re xeber bide di encama evkî wan hene Instagramê de hene daxuyaniyên Dem Partiyê her diya da jî wisa dibêje tiştekî encama civînê ew qasa di her yekî paragrafe du paragrafe aynî ne ji bo jî tiştekî wek cenabê te jî got ev konferans çima çêbû helwesta wî çi bû armanca wî çi bû tiştekî jê derneket ji bo wî jî tiştek ku meriv zêde li ser biaxive jî tune lê belkî xwestin ew kê bi vî awayî hinekî jî ew kê hatina Birêz Mesûd Barzanî jî hinekî binpê bikin ya jî hinekî jî nötralîze bikin lê ew jî jê derneketiye me ku li encama wî dinê re jê tiştekî tune ji bo wî jî tiştekî ku ji Abdullah Öcalan veşartî mabû heta niha jî tune herkes zane
اجاوانا الباخو تشفت شيرن ام نزانن لي تشتكو ام زانا عبد الله جلان د او كي قد تشتكي نهشتيه وحمد تشتاجي هركز زانا اشكريه دا كان بسكن حتى دا سالي دن جكا عبد الله جلان چی گوتی اگه عمری ما تیر بکه می ببینه میرزا دخوازم سرگوتنی تزیده بکم درد كل عبد الله جلان خو بك مخاطب وبك طرف كوسر همو ناوي كردان ملتي كي 20 مليون بك طرف و دویا دا مرو کاره بیجه کو تشتین خو دان دولت قبول کرن و دولت جیویا دخوازه کو شو بویا وای او پروژه دا وی خستن پیش او کروجون در میسیونی دان پین کو مسئله ملتکی 20-25 میلیون به شخص کی و گری بدن سیاست دولت ترکا روما عبدالله جلان آنین روژه و او دام دولت زی خواست کو وی اوی بده پی یعنی اوی بلند بکه وک خطابه کی وک اوی کیشت دلیوی دا مای او جی دخوازه ایدار ریوبرین کردستان باشوری و این روجاوایی یعنی بوارا رونه به اواوی به ذهنیت تاوی تشتی کسریوی دای وانا بینه بر ننگین خو یعنی رئیسدار سروک مسعود بارزانی بگره مازدوم عبدی و اوین دیجی بوارا جی رونه کو او میسیونا کو او دده خو و او میسیونا کو دولت دایوی وک ریبریک ملتکی وک تمسکار ملتکی پاردون بیای جار به کردین دنی راجی پاشین دنی راجی بده دیار کرن کو به مناقشه‌ای و لسر هر تشته‌ای و بویا واید فکره از باورم ایجاد بنده وی تشتی به آنها كان بنرنا مثلا روجاوای کردستان وان روجا هنکی با اواکی دنتی خبردان که اوجی من هان شغل سروي مجاري جي باخن اگه تشتنا مام يكسر دربازه وي ببن اري دربازه وي ببن بله سوريا بشتي ساله كي كاوس و بشروجا نديار براستي جي وقتي كمر بلاد نيره ج حشتي قانونا 2024 حتى نا بشتي كو الشرع شو جيشت الشامي وحتى نها تشتك والويد دبن مرت قرار رئيس بك بصدام تشتهنا مرت قرار رئيس بك دنا باندا جرينك جبو كردا يكي جي هفيمانا ده آداري بو دو شرع بيشي چو د پیشک وره او قصد دولت ترکیه پیرا رادبر و دنه و دباتینه و همی کادروی وی لترکیه پرورده بون دیسا جی شرع رابو پیشی چو با دولت عرب چو جوینوان گو پیشی از عربم پاشت کارم پترا به ترکیه را او بکم او هلوسته کی جدی بو جبو اوکی و شرع رابو شخرا مجلسه کی چکر شرع شخرا رابو هلبشارتن چکر شرع به عربه را چو یکتی عربه را جوین چکر شرع چو امریکا لوی به ترمپ را رونشت و گریا لی حمیتشت لروجاوا لسوریه حمیتشت دوینا بینی دا البته در زیاره شرکر به علویاره شرکر اگر دستی تبگیشته قوت تبگیشته در کردارا شرکت جارنا جربان به ترکیه را به هفرا گلک جارا جربان و هر وها او چتین گروبین که دولت ترکیه برگو خستو بوی وانا تف خسته ناف کادرویا عسکریا خواه در روز برین ها روز حشتی او که اوانا خواه پیشاندانه که عسکری دا او که رابون سوندا او که
چیه گفه لکردات خواستن او تکرن او عسکرانه او گروپانه والحاصل اگر حتی نها زمان او کیوان لسوریه هناك تشت او نبونه هبونا كردايا بهزبونا كردايا قوتا كردايا اوا بيا استانك جبو هم شرعه هم دولة تركيا نكارن تشتيخوا بجيبين زوبزو البته كرد جي لبشتوان بيجن كواليسيونا نابنتوي هي و ترو دوري دنجي هنا وبالريزن ب اما 12 سال 13 سال الدولة إدارة كن 100,000 بوليس وعسكري وان هنا جبوي ويجي البته تشتيكو الشرع تخوازه تشتيكو تركيا تخوازه وتشتيكو بيجن ايكو وكوان تفكرن تخوازن نكارن بجيبينن ناونديتي ياجي ناونديتي بيا بروبلم وان تايبت بيا بروبلم تركيا جي اوا دوي مرف او بكه يعني اوانا بخوا قبول كن لتركيا قبول ناكه جبوي جي اوانا نكارن امضا بكن والحاصل كاوسكيه وهر روجي جزاي قيصر كتبيجن امريكا ايرو بريار دايا لامريكا جي شش تشتين جرينج تخوازه او شش تشتين جرينج جي انا كرد جوي تخوازن ومخالفت او در جوي تخوازه دبي اگر وسا باش خو سوريا ببا دولته كي دركبه ولي دوان شش خالا دا هري جرينج او دبي بحميد بكاتا افا دبي دولة بوان وسط ورا تشكرن شرط امريكا اولي اول او كي ايرو دا كدركتيه دبي حمي كردجي ودرزيجي وعلويجي او كدنه دبي حمي بيكاتا دناف دستور كي دا هركس تدا خو افادت ك لهفكري دولتك وسورا وكرن و بنش خالدن جه مثلا ایران هک جارك النزبره مثلا وان گروبن تروریست کو خستیان نافخه دبی اوانا یک جوان نمینن حمی سوریه درکبن والحاصل وانا تر داتنا پیشیوان جبو شش مهجی وقت دایه لترکیه نزدیکی پشت او که ده چه آداره او پیمانه او که دانی بو سر روجاوای کردستانه دگوت که حتی سر ساله اوانا انتگره نبن نکبن ناو او که سوریه اما ایریشی وان بکن سه روز بره وک چافتر ساندن اکی یجی وک تطبیقات اکی عسکری خوشاندن وان درا تورکی آویتن و بلکه هنکی دن لوی هشتن لی وسا خواستن شعبی وان بترسینن او که وسا جی کرن و آن هاجی دیسا دولت سروک وزیر وان دربا بیان داده دوی آنها اوک بکن اگر نه وقتی وان هندک مایه اما ایریش بکن کام بنرن چه قصد ده بکار بن ایریش بکن یا جنی کار بن ایریش بکن یا جد دولت ترک مجبور ببن نه ناوندی بونه قبول بکه انتگراسیون جی بوی شوی چه ببه از بشتی ابقاسا انفورماسیونا از بیل بشتره راستی سوری دا یعنی 7-8 کانون چو تشتکی بو یعنی رژیمات گوهراندن رژیما کو 5 سال رژیما باس و خاندانا مالا اساد چو و به کوالیسیونه که ناونتلی و به دستگاه ترکی لوجستیک و جغرافیک جیرانه شون ناو دایی گلک دی اشکال کرنه دمکی کرتا حلب و شام کتن جوی رو جی حیا ایرو سوری تشتی کو برباشی چوی دچه نخویایی اری راسته جولانی تروریست جیهادیست دو سرژیکری دو پیچکی ماکیاج کرن قراوات خستن ما هستیه وی برن واشنگتونی وی برن هنک جیا وی برن قطاری و
Donald Trump را دانرونشتاندنی و او کرن دوار ناونتویا او جی به سرمایه قطر سعودی عربستان و به او ترکیه و او امریکا مشروعیت کی گرتیه دوار ناونتویا مشروعیت کی گرتیه krediye ki girtiye hinek tişt ser Sûrî sirvik kirine hemû tişt wek te got ranekirine cezayên Sezarê jî têda bi şart hatine rakirin şartlînin dervê wî tiştî di sahayê da di nav Sûrî da tişt başneçûyî Sûrî enkaz e bi gotinekî wiha vekirî ولاtekî wek enkaz e ne aborî heye ne bingeha xizmetên yani wek evkî altyapî heyî ne enerjî elektrîk û tiştê dinê heyî ne îdarî mekanîzmakî hatiye danîn rûniştiye ne hukuk heye ne askeriyekî bi rastî wiha welatekî da bêje leşkerekî netewî kare bi pazê tuneyî ji bîst û çend grûpên terorîst wek boxçaya Yamalî tiştekî û nav xwe da di nav ew şer danin şerê hev û dû dikin bi vî awayî ye alîkî da İsrail heta Şamê 15 kilometre nêzîkî Şamê bûye Swêda fiîlî ana dibin kontrola Sûrî danine ji xwe Rojava û Bakurê Sûrî ku Rojava Kurdistan em dibêjin fiîlen ne hukukî ne siyasî ne îdarî ne ekonomîkî tu bandora Şamê li ser tuneyî berbehra spî me dît ku xelkên Alewî bi qetliamê ra ew bûn û aniha jî hereket di wê derê jî dest pê kiriye û hê jî girêva ku bêdengî ye dewam wan roja jî dewam dike Gazal serokên cemaeta dînî Alewî ya Bakir û bi rastî xelk ket kolana protestoya aniha jî girêvê dayî yani Sûrî da ne siyasî ne îdarî ne askerî ne civakî ne hukukî serveriya ku li her derê Sûrî desthilatdar be serweriyekî wiha tuneyî Sûriyekî fiîlî parçe bûye ji rewşa Iraqê piştî şerê Kendalê ketina Saddam xirabtir e û di wî rewşê da rewşa hêrî ewk Rojavayê mintiqa ku îdara Kurda dayî hem warê aborî hem warê evlahî hem siyasî hem herî da gerî baş e û bal dikişîne ji bo Aleviya ji bo Durziya ji bo grûpên dînî etnîkî mezhebî ê dinê jî wek Başûrê Kurdistanê bûye wek ciyekî baweriyê û rojekî ew be xwe bispêrin bûyî wek setara ji bo wan setarekî ye jî setarekî jî a wî rewşê da ez Kurd bêjim sê alternatîv sê rê sê senaryo li pêşiya Sûriyê hene senaryoya hêrî baş ew çi ye Sûrî serî da bi Kurda ra dora Durziya û Aleviya ra li hev kiriye û li ser esasê ya federasyonê kêmtirîn otonomî özerxliya kê li hev kirine û bûyî welatekî lamerkezî desentralizasyon û her millet her grûp her ew mintiqa xwe da xwe îdare dike û ev tişt di qanûna bingehî da anayasayê da
siyasi, hukuki hati tescil kirin û hêdî bawerî navan da çêbûyî, navan gruba da, wan milleta da û hêdî dezgehên xwe li ser wî esasê ava dike û mezheb problemên mezhebî, tirsa mezhebî nemaye û bingeh rêyên xwe tiştê xwe hal kiriye û bi İsraîlê re jî li ser bîr û baweriyê ya jî karşılıklı li hev kirine Sûriyekî wiha ku belkî 5-10 salê dî tu karibî bêjî ber bi başiyê diçe senaryoya hêrî baş ev e û tiştê ku Kurd jî dixwazin milletê dî jî gurbê dî jî dixwazin ev e Sûrî maalesef ji wî rewşê dûr e. Senaryoya ortê ne zêde xirab baş lê ne zêde xirab jî ew rewşa ku heyî Rojava bi serê xwe fîlen özerke bi serê xwe Durzî fîlen anha mintika xwe da desthilatdarin ew reşa wiha dewam dike Alewî hêdî xwe didin hev û ew jî bibin ewekî û li bîr û bawerî tuneyî güvence tuneyî îstikrar tuneyî hev û şüphe dikin lê bi vî awayî demekî dewam dike heta kengekî dirê çû ana rewşa fîlî ev e ew rewş dewam dike a hêrî xirab senaryoya sisiya jî problemê xwe hal nekirine Sûrî ne bi Kurda ne Êzidiya ra ne Aleviya ra ne ev dîn û mezhebên dirê gruba ra problemên xwe hal nekirine û dina ew kaosa ku heyî dewam dike û xirabtir dibe kûr bûyî û ber bi parçebûnê diçe ku ana Sûrî di senaryoya navbera senaryoya di dû û sisiya dayî Amerîka zor dike ku bi vî awayî neçe Sûrî Tirk bi zorê dixwazin wiha bikin û plana Tirka jî ev e ku eger Sûrî li gor wan neçe senaryoya sisiya derkeve pêş cî ku ketine ev dira îşgala xwe dewam bike û îlhaq bike heta kî derê ku li gor şertên sahayê û navneteviyê çi kare bike viya bike û belkî müdaxala Kurda bike neke ew girêdayê şert û mercê wê çaxînin û belkî İsraîl ewa xwe firehtir bike başûrê Sûrî mintika Durziya tê da Golan tê da û cî hinekî dî jî berfirehtir bike û ew ê grubên cihadîst terorîst belkî hev bikevin û rewş wê xirabtir bibe lê di vî rewşê da tabî ê ku tayînkerin Amerîka dixwaze ku Sûriyeyekî ewk be bi îstikrar demokratîk be lê piçekî zor e belkî mesela ew ê da stratejîk belgeya evlekariya Amerîkayê de jî em ser bisekinin dixwaze rojata navîn û Sûrî jî tê da piçekî aram bike û berê xwe bide tiştê dinê. Belê. Lê di vir de siyaseta Amerîka temam lê mesela Tom Barak roja ewlê ku hat wek Tirkiye xeber da. Yani got dewletekî navendî devletekî Sûriye zimanekî Erebî aynı mîna devleta Tirkiye devlet tarifa devletekî kir piştî demekî çi bû ji aliyê Amerîka ve ya ji aliyê din ve ew kekî hate ser gotinê xwe guhert lê ev di roje Tom Barak dîsa aynı tiştî dibêje devletên nenavendî li rojhilata ev navîn nayên medît li ku dîtiye kîja devleta wisa em nizanin divê medît ku birêva neçû birêva naçe ji bo wî jî dibe hem Sûriye û rojhilata navîn devletê navendî hebe
اجا توم برق وی ایدئولوژی یا جی وی او کی براستی ج امریکا ورته جرا او بیجه یا جی بخواش ب پیوندی و ترکیه و در دور دن وی تشتی ده گوتن امون نزانه یعنی انا ملت وی نقاشت که هم سوریه وی نقاشت که هم لروجلات ناوین همه وی نقاشت که جبوی لیلی او تشتین کنها ما بعض کت منها گو امی دخالت داویه ده باخفن که امریکا ایرو تعریف کریه عکس گوتنه او کنه دیسا توم براقل یا توم براق گلو وان روژا ده لنگی شمتا جوان در بخن پیشه که در کبت خوازه به ترکیه را به دره دن رهنه کجی خواه شرین نشان بکه یا جی براستی امریکا دو آلی دلیزه هم لوی آلی تخه هم وید بیجه ایجا وقت جناب تاج بحث کرد راست اف سناریویا ها لپیشیا او که سوریه هنه یعنی بیجن هم دولتك ناوندی که هر کس تیدا خود بینه با اواکی دموکراتیک با اواکی شهرستانی پیک وره اوا دخواست همی افکایه بیجن پیک هاتین دناو سوریه دا و هر وها هنکی دولتن کنها دناو کوالیسیون سوریه دا هنه دخواست وانه جی لی ادنه مثلا علویه مثلا درزیه مثلا کرده اگر هر یکی بوی آوای او در نکاره دوام بکه یعنی بیجن ساله که 2 سال 3 سال از باور نکم که بکار به او که خواه بدومینه جیان خواه وها بدومینه در ودا ما حقق دی مداخلات چه ببن اسرائیل جالی کی و مداخلات که جبو پاراستنه خواه جبو ترکیه جی جبو که کرد نبن خویه تشتکی جبو چش دستی ویته تابع هفت که و لهفت خا دکاره سبدیس با وقت جناب تاج باسکر الحاق بکه بشکی جه الحاق بکه که بشکی بمینه آلیا روجاوای کردستانی وساب مینه بشکی درزی و علویه جی جالی اسرائیلی و وره گرتن و آلیا دنجی ترکیه وره دورتی دا بمینه چیه احمد شرعه گلو چقاسا دی اوه دوام بکه بدیتنا ما اوه احتمالات ضعيفة لأوجه احتمالك حتى الشاشمايا ام بنيرن لقور اوكي امريكا ام بنيرن كاتشواد به ل و ايرو ديسا بيان وان دا اوكي امريكا ديسا دست بكريا احمد الشرع ومظلوم عبدي تينا باهف ديسا تخنا في ديالوجي فرنسا جي ويروجي بحث كربو حولكي ددن كو جارك دن وانا بدنا اخافتن كا دي تشد درخن يعني ليفر برسكريك ندر زينة نعلوينا ليفر برسكريك نبينا كردا وعربا دايا براستي وهروها تركيا اگر مثلا كردا لوي باواكي ديمقراطيك ورا حل كرن او حل ببا مثلا سوريا او باشتر بچه لي اگر مثلا كردا نه حل كرن دي كاوسكي مزن دركبت بيجم واقص أنا أموالم سر خال أخوة داوية أموالم خال أخوة داوية بله استراتيجية أساسا نتوي يا إدارة دونالد ترامب در رجلات ناوين وكردستان براستي إيرو من هنا كي أوكي نهيري يعني تزي إيرو أو بيان وان در كتبو استراتيجينا بشتي جفينا وان من هنا كي نهيري دويدا جبوان اساس نها اوكنينه رجلات ناوينينه جبوان انا اساس مثلا تشينيه ومثلا روسيا يا ببراني السروي تي اوكرين حتى بعسا اوكي جيتكن تشينا بي مونرو دكترينا مونرو بعسا ويتكن دبي امريكا جاردن زفريه دكترينا تخوازه بزفره دكترينا مونرو جي تشيه او جي امريكا برا
چیه اوروپا نزدیک جین کو امریکا لیه جی کو برجوندی امریکا لیه برا روجا چیه اوروپا خو نزدیک و درې نه که و مثلا وانه چینه جی با اوا کی دن او بکن ورحاصل خوازن جارك دن قالوا دي بزبرنا وياجي تشبكن جعل يمبا زيدا زلال نينا جبوي كا اگر جنابته تشتك بيجي كرم Yani az vak özeteki hinek tişta bejin yani vaka ku em dizanin her carê ku serek ku nû tê serî li Amerîka stratejiya evlekarî a netewî a stratejîk nûjen dike û li gor taamûlê her sal her serokê Amerîka wiha dike. Sala çû hebû îsal jî 2025 davê ji bo 26 stratejiyekî nû danîn taxrîben 33 sayfeyî li gor berê yani siyaseta Amerîka devletên Yekbûyî berê bi rastî guherandinên mihîm esasî henin. Berê her tiştî ev stratejiya nû da dibêje Amerîka berê her tiştî. Amerika first. Amerika lazım e mezin be, muhteşem be, great Amerika. Esas bingehê wî, felsefa wî ev e, her tişt ji bo Amerika, her tişt ji bo berjevendiya Amerika be û siyaseta xwe a dinyayê, a hev mintiqayê û rojhilata navîn jî tê da li gor viya nûva dîzayn dike. Mesela wek berê şûna dîrek müdaxala da çawa li Amerîka müdaxaleke hinek ciyên dinê ew erê bi quwet kar bîne lê realîst be, pragmatîk be û berjewendiyên xwe bi siyasetekî realîst, pragmatîk û dîplomasiya navnetewî lê bi hêza xwe pêk bîne. Ew tiştekî bingehîn e siyaseta wan da. Awropa ji bo wan ne girîng e û bi Awropayê re ketine bi rastî evekî mezin, konflîktekî mezin. Amerîka weka ku Awropa wek partner û wek müttefikê xwe ji çavê xwe derxîne. Loma jî li welatên Awropayê da wek evekî krîzekî heyî wek reaksiyonekî heyî çi bikin nav xwe da viya münaqeşa dikin. Amerîka wek berê barê herkesî negire ser xwe. Ne barê Awropa, ne barê NATO, ne barê hinek welata û dibêje derdê me ne ew e ku em dewletê nû ava bikin. Bila her mintiqa xwe çawa dikin, bila bikin. Bi vî girê de berê hinek deger hebûn li Amerîka û siyaseta wan a navnetewî da tiştê ku em fê dikin weka me nebe jî lê demokrasî digotin, hek hiqûqê însana digotin, tiştên ku belgeyên navnetewî, peymanên navnetewî hebûn dikirin carna dikaribin müdaxaleyê hundirî ê welata bikin eger zulm hebû, eger li ser dîn, mezheb, grûpên dinê hebû dikaribû heya derecekî rêya dîplomasî, rêyên dinê da ya jî ambargo dinê müdaxale bike ew rakirin. Dibêje rejîm çi dibin bila dibin me alaqedar nakin. Herkes rejîma wî çi dibe bibe têkiliyên me ê müttefikî û berjewendiya me ji me re esas e û giranî dide evê ekonomî, enerjî û di sahayên ku enerjî û ew têda henin şûna ku eskerî ew ê kar bîne
قوت خو حاضر به وک تهدید وک اوه لبویا و سیاسته کی دوام بکه yani اوه لگور پرنسیبا لیرالیست به پرنسیبی خدا ها امورن سر روجلاتا ناوین و کرده دا روجلاتا ناوین لگور بلگه او استراتیژیک دبیج بومه باره دیرک وانه بیجه دبیجه پر مربوی باره کی وک داگرکرنا عراق و آنها جی بگلک دواری مادی دا دواری عسکری دا و اویدا جمر بوی باری گران امویان نکن بلا ناو خدا پروبلمی خو حال بکن او گوتنین که تا گوت توم بارا دوی نقطه دا درد کردن اره به استراتژیا نو امریکا به سیاست امریکا گریداییه لیو جامر تیپکی شکلکی کپیا که دینه ترامپه وک به منطق تجار روجاتا ناوین حرکت دکه براستی اره خویای ترکا بنیده او کریه لی روژه کی وهای سیاست امریکا و سیستم نظام مؤسس تمثیل ناک yani işte ku dibêje gelek cara jî wek ji ku derê derdixîne gelek însan wiha difikirin lê zêde kêm girêdayî bi wî ev stratejiya nû jî tiştê ku dibêje heye em barê kesî nagirin ser xwe bila navxwe de hal bikin çi dikin bila bikin ev e di vî warî de tabî tesîr Kurda dike eger li gor wî stratejiyê be Kak Mirza bi rastî pêşiya Tirka vedibe bilhassa saha Sûriyê da û piçekî ewa Kurda teng dibe yani wek piştgiriya Kurda û güwenca Kurda kêm dibe lê wexta meriv ew ê mêze dike dîsa du sê roj berê Amerîka bi çaxwa a vê sala bê qebûl kir di vê bütçeyê da bi taybet bütça Rojava û ê peşmerga qebûl kirin mesela li ser Iraqê ew kêwan henin bi şert girêdane alîkariya ku didin Iraqê alîkariya siyasî aborî askerî bi şerta merca girêdayînin li ê Kurdistana Başûr peşmerge dervê vîya iştiye ew tiştekî pir balkêş e tabî ji bo evê jî ji bo hesede û hêzên ku li Bakurê Kurdistanênin qet nebe di şerê hemberê Daişê da partnerê me ê stratejîk in bi vî awayî tasnîf dike bi vî awayî pesend dike îcar ev tiştên ku bütçeyê da qerarê girtine û tiştê ku sahayê da dibin ku tedî me dît ku wan hefta çû da li ser hev gelek karwanên eskerî bi evê mezin dîsa çûn heta Hesekê û dîsan dibînin ku Amerîka konsolosxana xwe ya ne tenê rojlata navîn dinyayê de hêrî mezin li Kurdistanê hewlerê vedike yani tiştê ku belge de tên gotin û tiştê ku bütçeyê da hate qebûl kirin û tiştê ku sahayê da dibin hev û du nagirin îcar ev jî dide xuya kirin ku Amerîka tiştê wiha da dixwaze ew müttefîkên xwe wek Tirkiyê û wek hinekên dî hinekî pêşiya wan bigire dengê wan kêm bike û piştgiriya ku dide Kurda ya ji ciyê ku dide Kurda îro pêşerojê piçekî sergirtî be bi rêya dîplomatîk ew be zêde bal nekşîne loma jî ez bi xwe di vî baweriyê de me yani piştî vî saetê şûn da Amerîka dewletên Yekbûyî evê Başûrê Kurdistanê dernekeve û wek
پارتنریا خود دوام بکه شو عراق درکوه هزی خود به حولیره اوی خود خورتر بکه و با روجاوا هزین خو هنن او هزین خو قد نبه بپاریزه و هبونا خو بلکی خورتر بکه نتنی روجاوا لسوری جی لما همبری هر وقت دو تشت خویا دبن از لما جی دبیجن جبو کردا تشتی نه نرینین نه نگاتیف زیده هنن لی طبی کرد گره خوب باور بم پشتا خو به هر آوائی نکارن وقت دولتین امریکا یک بویی کو چند جارا کردارا ایخانت کری مثلا برجوندی ها کردا و دولتین مزن هیا جیه کو روژه کو هف دو گرد به هف رابن یا نه هر کس گر برجوندی ها خو کار هر تشتی بکن بله وقت جناب تاجی گفت راست امریکا هم لویالی تخوازه بخویه یعنی سیاست ترامپ تام کفشنا که مثلا اوکراینیا دا اوی بلگنامه که وسا حاضر که مینا کچا اوکی چیه سروکی روسیا نویساند به دابت دستی گوتو به برا بده برا اوا قبول بکن جالی کی وسا Avrupa dış derket paşa çun xisna bazariye nizam çikirin na çend madde yükem kirne falan kirne bevan kirne di sevak cenab-ı tej baskir le saha roj başuri le Kurdistan'e le saha bejin rojlata navin ku mervled nere jali kiva hem perjevendivan u İsrailiya ku paralelen behevrane u tişti ku برق ما باسكت برق كوت وانا قتل هاف نايل البراتيكل هاف نايل اللي باشور هم بودجه هم كونسولوسلغه هم او كيوانج الدولة العراقية راكوت بجن اگر هون حكمة ايراني كم ناكن حشد الشعبي جورتيرا ناكن دولة النظام تشرا ناكن امي باواكي دن بورا تف بقرن وهر وها عسكري خوش عراقي كشان حمي آنين لهرما كردستان بجي كرنا و ديسا روجا دروج بري ديسا يك جوان برپرسيوان دركت قد دبي لكردستان پاراستنا عزماني ورد دانين اگرنا وها نابه و بجن او شركتين كلوه پترول درتخنو فلاند كن بيواند كن جنيوي زدتر ايوانه و انكليزن و نظام كينه ورحصل وهروها ديسا لروجافاي كردستاني دفجن جرا حكم ايران تدانا من روسيا جاركدن نكبوي والدولات العربية بس وك ابوري هاتن اگرنا وك سياسات وك برنا دولات دفي وك ومبا يعني وقت مرفان حميات دبرها وديسا في بيمان هاي داويه كو جباوان دركتيه استراتيجيوان نو وقلتنا براق دمينا وك قلتنا ترمب كو ايرو هات بجس بتجارك دن تقهره جاوا كدن درتي هولي براسيل هاف ناي ل ديارك وانا دي سياسه خو صاب دومينن ببا اوروبا بيكتي اوروبا هر النقاش ده مثلا ناتو ده النقاش ده مثلا اوكرانيا ده النقاش ده مثلا رجلاتا ناوين انرژي ده النقاش ده امریکا و یکی اوروپا شاید به مجبور اوه با آواکی ده ملت لحف بکن اوانا لی جبو مهنه کی ترس و نترس دناو هف دایه جبو یجید بجم دبه برپرسن دیسا دزورم برپرسن کردستان ادارت کن یا جه اکو سیاست کردستان اتکن دبه وانتشتا باش بنرخینن و لگوروی دیپلوماسی و سیاست و کاری خواب بکن از بیجم افقصا اگر تشتک زیده بکی کرم نه خب ده تشتکو بیجم سرزیده بکم تو نیی ام زیده جی دریج نکن بو ساعت و 20 دقاش خواه جانم بیجم بلا کرد به لی هنکی مسئله هنن نورماله خاله ما گرنگن روجر جی زود هرکه و امجی مجبورم با اخفن
بحثوي بكن جبوجي او قصه يعني ام اجام دريج بكن ام زعف دريج بكن ام دريجناك كنت برن جبوي اجد بيجم بس از بيجم مالاتاوا مالا وهلوا جالكس باس جبو تماشفاني ما قعدتنها قدريا جبو تماشفاني ما جبو حتى انا صابر سباس نوروز كنكو ساعتني بك بمرايا او كما دكشينا وازم بيجن حتى برنامجي دني ونتابع هبرا من خير وخشيه ده وبخاطري